UFC main cardu recimo, tako da stvarno koliko ovi borci imaju u nogama i pobjeda i uspeha, to je jako, jako velika stvar. Slažem se sa tobom da čujemo sada i zvaničnu najavu od strane našeg voditelja Kimija i poznatog glumca Slaviše Čurovića, koji je također naš gost večeras. 17 pobjeda, 10 poraza i 2 nerešene borbe. Najuspešniji srpski borac, član vodećih svetskih UFC i PFL organizacija, izazivač Bojan Serbian Steel Veličković. Najava za Bojana, srpskog čelika Veličkovića, Elevation Fight Team. Da čujemo najavu i za šampiona. A u crvenom uglu borac koji nam dolazi iz Bugarske i predstavlja Tiger Sport MMA. Težak je 77 kilograma. Profi skor 11 pobjeda, 5 poraza i 2 nerešene borbe. SBC šampion u welter kategoriji Vladislav Kančev. Čuli smo dakle najavu i za šampiona Vladislava Kančeva i verujem da nas večera zaista očekuje fantastična glavna borba večeri. Jedva čekamo. Borba za prestižni pojas SBC šampiona. Pre njih pojas je držao Damir Dado Mihajlović, nakon toga Michel Pereira koji se sada bori u UFC-u i sada ćemo vidjeti da li će i Bojan Veličković uspjeti da se domogne SBC šampionskog pojasa i time... Bojan daleko viši borac, sigurno će imati reach advantage, znači vjerovatno će morati dosta da skraćuje njegov protivnik da bi došao do nekog efektivnog range-a. Da, svakako vidimo da je, kada su fizičke predispozicije i naravno raspon ruku, da je Bojan tu u prednosti i svakako iskustvo na Bojanovoj strani. Međutim, Kančev veoma eksplozivan i opasan udarač i vidjet ćemo kako će se stvari odvijati večeras. Bojan zauzima sredinu borilišta, odmah napada levim high kickom. Već se vidi koliko Bojan ima prednost što se tiče dužine udaraca. Odličan sada low kick i Kančeva. To su iskusni borci, naročito Bojan. Vidimo odličan front kick u telo, pokušao da uzvrati Kančev iz okreta. Malo ispitivanje snaga na početku. Dobar low kick Kančeva. Bojan Veličković, vidimo borac koji stoji u levom gardu, dakle kontraš, borac kojem je jača ruka i ruka koja se nalazi u zadnjem delu garda leva, što je izuzetno nezgodno za većinu protivnika. Sada ponovo odlično napada Veličković high kickom, pre toga dobro pogodio levim direktom. Vidimo, pokušava Bojan fintama da vidi kako će reagovati Kančev, koji je odmah pokušao da kontrira. Koristi dosta finti da nauči protivnika. Ponovo napada tim levim high kickom Bojan Veličković. To je nešto što izuzetno dobro radi, kao i udarci levom rukom. Nešto je obeležilo i prvi deo njegove karijere pre borbi za najjače svjetske organizacije. Sada dobar, činilo mi se da je dobar low kick, međutim ne namjerno. Udarac u genitalije. To se nažalost dešava kada imate udarce nogama ispod pojasa. Kančev će imati vreme da se oporavi. Dobro je seo taj udarac, bar se činilo tako po zvuku. Naravno nema tu namere. Svakako dobar prilika za borca i da se malo odmori, ako nije fizički dovoljno dobro spreman. Što smo vidjeli dosta puta u UFC-u, da borci koriste svaku priliku za odmor i jednostavno da dođu. Naročito kada protivnik uspostavi ritam ili dođe do neke uspješnije akcije, nekada jako dobro dođu ovi prekidi, ne namjerni ili namjerni. Ili da dođe do svog kornera i da čuje neki dobar savjet, tako da i to je deo taktike. Naravno, iako zvanično korneri ne bi trebali da daju savjete u ovakvim situacijama, međutim vidimo dobro je Vladislav Kančev, što je najvažnije, sportski pozdrav i nastavljamo sa borbom. Napada Veličković prednjim direktom, pokušava da uzvrati i Kančev. Sada odlično pogađa u telo Bojan Veličković. Ponovo napada Veličković high kickom.
izuzetno oprezan Bojan, zna da radi protiv iskusnog i opasnog udarača. Vidimo sada odlično pogodio desnom rukom Kanče, mora biti oprezan Veličković. Sada će pokušati borbu da prevede u parter, međutim dobro je za sada odreagovao bugarski borac. Međutim sada u poziciji klinča. Bojan pogađa odlično kolenom u telo. Borba sada na kavezu, možemo reći slobodno aspekt MMA borbe u kojem se troši najviše snage, iako to ne izgleda tako. Bojan se nalazi leđima u žicu i zadaje udarce iz klinča. Vidjet ćemo da li će Kanče pokušati borbu da prevede u parter ili će se zadovoljiti ovom pozicijom. Bojan zadaje udarce, Kanče pokušava kolenom u butinu, dok Veličković zadaje udarce u glavu i telo. I razdvajaju se nešto malo manje od 2 minuta do kraja prve runde. Izgleda da Bojanu više odgovara borba na distancu, iako je svoju posljednju borbu pobedio giljotinom, dakle u parteru, tako da... Možemo slobodno reći Bojan kao borac koji je u MMA stigao iz kickboksa, odličan low kick, borac koji se jako dobro snalazi na nogama, vremenom je napredovao u svim aspektima borbe i možemo reći zaista kvalitetan borac u svakoj oblasti MMA sporta. U današnjem MMA sportu nema nekompletnih boraca, to smo mogli da vidimo pre 20 godina u onom početnom UFC-u, ali danas svaki borac mora da ima i jiu-jitsu, i grappling, i kickbox, i dirty boxing, i ono što je po meni najbitnije da ima dobru kondiciju. Ako nema kondiciju, nema šta da traži. Slažem se u potpunosti. Odlično smo vidjeli u nekoliko navrata Bojan Veličković odlični middle kickovi u telo. To je nešto što Bugarinu ne odgovara. Ukoliko primi puno udaraca, to će se i odraziti i na njegovu fizičku spremu i na samo disanje. Sada pokušava Kančev da iznenadi, odlična reakcija Bojana Veličkovića. Vidimo i tragove od middle kickova na telu bugarskog borca. Izuzetno snažni su bili ti udarci u telo Bojana Veličkovića. Kažu da ti udarci u stomaku, jetru i u telo najviše oduzimaju kondicije. Vidimo još jednom zaista snažni udarci. Nešto smo i vidjeli slično kad je Miočić Daniel Cormiera posle serije udaraca u stomak završio. Upravo tako, udarci u telo zaista mogu biti nezgodni, nanose puno štete. Vidjeli smo sada da je Kančev na moment pokušao da preuzme inicijativu, međutim odlična kontra Veličkovića i opet se nalaze tu. Ponovo pokušava i Kančev tim high kickom, međutim dobro je odreagovao srpski borac. Sada Kančev pokušava da prevede borbu u parter. Dobro je odreagovao Veličković i kraj prve runde. 1-0 za Bojana. Odlična runda za srpskog borca. Vjerujemo da će sudije dati prednost Bojanu po onom što smo imali prilike da vidimo. Borba se odvijala tamo gde on želi. Držao je borbu na distanci, nije primio ni jedan teži udarac. Evo da pogledamo još jednom. Napao je nekoliko puta Bojan tim levim high kickom. Vidimo ovde. Da, ćemo vidjeti onaj koji je ostavio crvenilo na... Vidjet ćemo nekoliko snažnih udaraca je primio bugarski borac u telo. Opasni su i ovi napadi koje je Bojan zadavao u glavu. Vidimo one ručne kombinacije, tu je Bugarin dobro pogodio desnim krošeom. Mislim da ćemo sada vidjeti neki od middle kickova. Vidimo onaj nalet Bugarina da je Bojan odlično kontrirao desnim krošeom. Nisu vidjeli middle kickove, međutim u nekoliko navrata izuzetno snažni middle kickovi, čulo se to boga mi preko cele dvorane kada su sedali ti middle kickovi. Mislim, dobra runda za Bojana Veličkovića. Vidjet ćemo kako će stvari odvijati u drugoj rundi. Vidjeli smo na kraju da je Bugarin želeo borbu da prevede u parter, verovatno kako bi na sudijskim listama došlo do bodova. Vidjet ćemo da li će mu to možda biti taktika nastavak borbe. Ponovo sportski pozdrav na sredini SBC Revenge borilišta. Ponovo Bojan fintira. Kao što smo rekli, Bugarin ima problema baš zbog te dužine ruku da pronađe Bojana jednostavno. Vidimo ovde sada pokušava da kontrira Bugarin. Bojan pokušava low kickovima, samo mora biti oprezan na ove kontre. Nakon toga Bugarin eksplozivno baca te ručne kombinacije. Ponovo napada middle kickom Veličković. To je nešto s čim je imao uspeha kroz celu prvu rundu.
Dobar pokušaj aperkata Bugarina. Vidimo sada Bugarin čeka kontru. Sada pokušaj front kicka u telo i dobra ručna kombinacija. Desna je pogodila, levi kroš je samo krznuo Bojana. Sada dobar low kick Bojana Veličkovića. Zaista kvalitetna borba i ovde. Ponovo napada Bojan tim high kickom. Ti high kickovi su toliko jaki da i pored bloka ipak ostavljaju posljedicu, imaju efekta. I ne sme Bugarin, naravno ne sme se opustiti ni sekund. Vidimo da ti high kickovi dolaze. Napada Bojan i u telo i po nogama i u glavu i to je ono što jako dobro kombinuje. Posle nekog vremena Bugarin neće znati odakle opasnost dolazi. Vidimo sada borba u klinču, pokušava Bojan da prevede borbu u parter. I vidjet ćemo da li će u tome uspjeti. Za sada se Bugarin odlično brani. I sada i on udara ramenom i ponovo borba u stojećem stavu. Irvine inače oduzima dosta kondicije, pogotovo kad je neuspješno ili kad oboriš protivnika pa se on digne. Dosta onako zna i mentalno da bude teško za tebe. Ali dobro, ovi momci su sigurno navikli na to. Sada vidimo dobar prednji direkt Bojana Veličkovića, pokušava Bugarin da kontrira. Bugarin spušta ruke. Spušta ruke i sada pokušava iz kontre, mora biti oprezan Bojan. Da li kao fintu ili zbog kondicije, ali svakako treba biti oprezan. Respektuju jedan drugog, što je naravno i jasno, budući da se dobro poznaju. Sada pokušava Bojan Veličković low kickom, sada jedan snažan odličan inside low kick. Bugarin pokušava da čeka priliku za kontru. Idemo pokušaj overhanda. Sada ponovo Bojan napada tim high kickom. Dalje Kančev drži visoko ruku baš zbog toga, međutim sada pokušava i on prednjim krošeom, odlično odreagovao Veličković. Čujemo savjet od Veličkovih trenera stay long, što znači drži distancu. Bukvalno da koristi svoje prednosti koje za sada čini mi se izuzetno dobro i koristi. Evo sada fintira, jedino što kažemo Bugarin je borac koji izuzetno snažno udara i mora biti oprezan u svakom momentu zbog tih kontri. Još jedan inside leg kick. Unutrašnji low kick Veličkovića. Sada middle, izuzetno snažan middle kick. Bugarin traži da još. Nastavi, a to je samo ono što govori da je taj udarac zaista boleo. Još nešto malo manje od minuta je preostalo u drugoj rundi. Pokušava sada Kančev ručnim kombinacijama. Ponovo taj unutrašnji low kick. Pogađa sada i zadnjim direktom Bojan Veličković. Još jedan low kick. Evo će sada ponovo pokušati. Vrlo moguće neki sljedećih biti high. Da, to je ono što smo... Da Bojan priprema i high kick, sada za dlaku promašao ovim zadnjim direktom. Mala razmjena, Bojan pokušao kolenama, ručnim kombinacijama Kančev. Bojan pokušava da kombinuje i što više zbunjuje bugarskog borca. Vidimo da kombinuje i udarce po nogama i u telo i u glavu, u pokušaj rušenja. Što raznovrsnije se bori, sada dobro koleno i pogađa i ručnim kombinacijama. Kančev pokušava da ga vija i da jednim udarcem reši borbu. Kraj druge runde. Vrlo moguće imamo 2-0 za Veličkovića, tako deluje. Odlično. Više i bacao, više i pogađao, pogotovo inside leg kick. Da vidimo još jednom neke od scena iz druge runde. Vidimo taj middle kick, Bojan napada cijelo veče i tu je našao naročito onaj snažan koji se nadam da ćemo vidjeti kroz nekoliko trenutaka. Vidimo ovdje Bugarin dobro napao, Bojan blokirao. Zaista su opasne kombinacije, jedan i drugi snažno udara i Bojan Veličković je imao dosta nokauta u karijeri ručnim kombinacijama. Reč je zaista o verziranom borcu u svim aspektima borbe. Taj unutrašnji low kick je pronalazio svoju metu
cele večeri. Evo onog middle kicka koji je zaista odlično pogodio. Vidimo po reakciji Kančeva da mu Traži nije još. bilo svejedno. Traži još, ali obično kada odreaguje na udarac, znači da je pronašao metu i da mu smeta. Stižemo i do treće runde, zaista gledamo kvalitetan MMA, naročito u ove dve glavne borbe večeri. Sve je spremno za treću rundu ovog šampionskog dvoboja. Ponovo taj unutrašnji low kick Bojana Veličkovića. Vidim da će Kančev čekati priliku iz kontre i pokušati da završi borbu prekidom ukoliko za to dobije priliku. Bojan verujem da će nastaviti sa onim što mu je dobro išlo cijele večeri. Ponovo taj unutrašnji low kick. Sada Kančev napada ručnim kombinacijama, žali se na ubod prstom, međutim sudija to nije video. Nastavlja se borba. Napada sada high kickom Veličković, pokušava ponovo i middle kickom. I sada Bojan pokušava da borbu prevede u parter još jednom. Međutim, dobro se brani Kančev. Bojan vodi jednu jako pametnu borbu, taktički svestan je da je 2-0 u rundama i pretpostavljam da neće praviti neke prevelike rizike. To je ono iskustvo koje je Bojan skupio boreći se na najprestižnijim svetskim MMA pozornicama. A ulog je veliki. Vidimo da Kančev sada vrši pritisak, to je ono što smo i rekli, pokušat će da nadoknadi, međutim taj unutrašnji low kick ponovo pogađa Veličković. Sada napada high kickom. Kao što smo i pretpostavili, I front kickom u telo. nekoliko low leg kickova i onda high koji je poprilično bio neodbranjen. A vidimo naročito budući da Bugarinu nikako ne prijaju oni middle kick udarci koji su pronašli metu, na momente spušta ruku kada očekuje da će se to desiti i Bojan pokušava da pronađe u otvoru i eventualno završi borbu high kickom. Sada borba u klinču, kao što smo i rekli, zaista veoma zahtevan aspekt MMA borbe, možemo reći slobodno i najzahtevniji fizički, gde se borci zaista puno umaraju. Ova borba u klinču. Vidimo, izmenjuju kontrolu te underhookove, pokuša sada i Bojan ramenom, odlično pogađa. U stilu McGregora protiv Donald Cerronea. Upravo tako. Još pola runde je ostalo do kraja ove borbe za šampionski pojas Serbian Battle Championshipa u welter kategoriji. Ponovo pronalazi metu, odličan taj unutrašnji low kick Veličkovića. Fantastično izgleda Veličković. Ponovo pokušava da borbu prevede u parter. Međutim, odlično se odbranio Kančev. Međutim, ponovo borba na nogama. Sada Kančev pokušao overhandom, Bojan ponovo pokušao tim high kickom. Još nešto malo manje od 2 minuta do kraja treće runde. Ponovo Veličković pogađa tim unutrašnjim low kickom. Kančev pokušava da eskivira, eventualno zada udarac iz kontre. Međutim, ovu sada pogađa dobar desni kroše. Ispala mu je guma za zube. Samim tim pokušajima da borbu završi prekidom otvorit će se i Kančev, što otvara priliku i Veličkoviću za kontru. Ponovo pogađa dobro tim low kickom, mora ovdje biti oprezan Bojan Veličković. Pokušao Kančev desnim krošeom, sada Kančev napada u telo i odlično napada u glavu. Sada pogađa i levim krošeom i desnim Kančev. Mora biti oprezan Veličković, sada Kančev u nekoliko navrata odlično pogodio. Vidimo da krvari Bojan Veličković, ponovo desnim krošeom pogađa Kančev koji je također umoran. Još nešto malo manje od minuta, pokušava Bojan da prevede borbu. Nema ni Kančev više toliko snage.
Je uspešno obaranje Bojana Veličkovića. Deli ga samo 40 sekundi od šampionskog pojasa. Ne znam da li su ljudi svesni koliko je težak sam proces doći do meča i svo to treniranje. MMA je jedan ubedljivo najtežih sportova, tako da ovim momcima svaka čast. Zaista svaka čast i vidimo, naročito u ovom današnje vreme, što kažemo kakva je situacija i zašto održavamo sve bez publike. Stvarno svaka čast, ovo su pravi ratnici. Bojan Veličković pokušava da popravi poziciju, Kančev pokušava da izađe i da se izvuče. Kontrola za Bojana Veličkovića, savjetuje mu hammer fist, dakle čekić udarce da pokuša da zada još neki snažan udarac srpski čelik i završi borbu u velikom stilu. Još nekoliko sekundi je ostalo do kraja i kraj treće runde. Fantastična borba. Odlična borba, zaista smo gledali pravi rat. Šteta što nije trajalo 5 rundi. Vidimo jedan i drugi borac dižu ruke, ali vidjet ćemo kako će sudije to gledati i bodovati. Sačekat ćemo zvaničnu odluku. Bojan je odlično radio. Pa ja sam siguran da će Bojan pobediti ovo. Jedino je zaista bilo opasno ti naleti Kančeva u trećoj rundi, kada izgleda na moment pala koncentracija srpskom borcu i primio nekoliko teških udaraca, međutim osim toga zaista je držao borbu tamo gdje je on želeo. Evo onog pokušaja high kicka i front kicka, borbu sa distance, pokušaj obaranja. Uspeo da završi obaranje u trećoj rundi Bojan Veličković pred kraj runde. Evo vidimo onaj strahoviti udarci koje je Kančev zadao. Izuzetno opasan kada mu i malo prostora ostavite. Boga mi, Bojan je izdržao par ozbiljnih udaraca na nogama i to u trećoj rundi. Bojan šta izdržao je evo onog obaranje nakon svega toga kada je Bojan došao u dominantnu poziciju. Jedan i drugi podižu ruke. Vidjet ćemo kako će sudije bodovati ovaj meč. I vidjet ćemo da li imamo novog SBC šampiona ili je Vladislav Kančev po sudijskim kriterijumima odbranio titulu. Zaista spektakl od 10 borbi, 8 završnica i 2 fantastične borbe kao co-main event i main event. Da, sačekamo zvanično proglašenje pa ćemo i jednoglasno napraviti rezime večerašnje manifestacije. Pobednik i novi šampion Bojan Serbian Steel Veličković! Pobeda za Bojana Serbian Steel Veličkovića, novi Serbian Battle Championship šampion u welter kategoriji do 77 kg, izuzetno teška rovovska bitka. Svaka čast Bojanu, zaista teška borba protiv opasnog protivnika kakav je Kančev. I jedan i drugi su pokazali izuzetno srce i fizičku spremu. Pojas mu dodeljuje Ognjen Cvjetićanin. Svaka čast za Bojana. Igore, da čujemo još jednom tvoje utiske večerašnje manifestacije i same glavne borbe. Generalna organizacija je bila fantastična, prava je šteta što nije bila pred publikom. Nadamo se će sljedeći SBC biti pred 10.000 ljudi, jer ovo je stvarno bio neverovatno dobro organizovan event, uprkos svim poteškoćama koje donosi COVID i cijela situacija. Videli smo 8 završnica, jako dobrih submissiona. Bojan je odradio fantastičnu borbu za šampionski pojas i potpuno je zaslužio.